e ma ba mara nyara la tuma fofo nya kumasa agbulo nya de aro ba nya de blogger ji hovi ko bado fa gbade ko fa gba ma ji ma ri la tuma ba fodo ya ta fo nya ba na varu ta faruwa ya fa ji na ji kaka obanu nya sebio avi ma nya nu kwe bo nu ka na jago obri ne ma sani jinya launya ta anyama ma ri la tuma no si akwa nya aida ami secretary nya ta wo mi no via nya blog pie ko wa ma blog mi ajila o to yo blog mi pla khayo kla mi ala o ma ya jenye atumro ko pie ko mi ato bi vanya azoto mi ato bi ko boka agba ma mi ato bi gba anya gbadala sanya dala aganye amaga na du ko amayo ma amaga o ko nya fi o trono priest kings are theocratic leaders ko amo odo go fun yira ka da gbo wa ta to gbe gba yo fi arupo a aba to ya gama traji gama janye gbada dala ya ma ya she do shi pa ha ba no to fofodi ala ma do shi pa ma yo kona do je na advocate ore na ko amo po ke ehina ni atọgị gabata ha ji arụ nkọfa avia otu ihe ayo musa onye shi onye adome ko e do shikwa abadachela mu abachi avia abonye akla abajigla potushi yemayo ma ni yo blona wenye fia jikpia onye no tokiaro yike odabu tokiaro e bobo tokiaro no popo tokiaro no onye ndo no ha ladu ashikoko tokiaro ha no ko ya pajia azuma dia ya logaka yenye joshika club abadechia owi ye wawi honya club na bio konyi dome ta honya e wono ngochie tubo mi magbe ga to glef gaka ehini atobio oto tapodo tobi taflache ma jibe danyes nyasalao takwa ma jibe nushan manako nenye nyasalao ayata ma jibe wona gbojiriko nyonye miuko lewe nyanya na toshi ojinami ayo agba mi atobio ozomo to tapo uboboro aro nyenya afievaro ogana mali songa empire moma alaba le nyanya nuso strongwo me bie gba maro to ageni gba mali afimo ha e agli o to na e weba makaraji ba ya to bio na afimo e gana e kwa nko ya to bi nkromato na duwa ni ha anye dumo do to raka kwa nko our empire mo no between 400 to 700 AD to gana ha already the Gana nkoroli asu jata amale mali uto blena mana Lion King me kasasa amola powerful pe asu amomasu masasa ta oglebe su jata e magbota ro kuma sa ha global mari jata nko mo unye bagba nko e wona wona vuvu na yure Senegal ama nkwenye Senegal asunu go the bank of a tongue naneme ma o nsuenye buto to ime egbo ka ton dan won yo ma nya tenye achi aro tongue aro tongo o iha aga sosobepe nya to pipete ke yo to afima o ba to ile ife wa ha o no afima nya to Yoruba o no afima o we ofo oyo plata for ma ha alaba osmo faka ka ha fima Yoruba tradition amale hina nung along le na woba nya to biara ro na go to biara yo na la murudu yeji odudu ameva achi ando ile ife ba cha fima osmo faka ka ha agbo renku ugbo alaba ayina odudu wa yin hajibi aji okambi
Okange over ye fiavio ma Fianon fiavio ma adra no to go to na go do ke odomotoro no katu o katu ya ala katu echi o yobo oranya ke katu le nyejila o blona kongo yona ko na go o gaba papa mu katu nye la turupa enya to bi honga keranu ko mesi bo ba no dale platata tu afimo ha nya to giaro o zuira dauma o vaso fon que o ba no ba mono ko ba liama ha afimo no yo ma ba aro ko ma o to afima o ga jamo maro ba chi tado ya maro ba to boni bo amaya agokoli ha ploto o to ngo ba ochi ala ba amagbovo nya to bi ho no do boni bo o nga va ze angochi ga ko no balado kala agbalado me ya nya to bi ho nya enye me kenya magana edobo ko mai ma magao platron wo andala gao ara wo la gao o ko nye efia wo na mo alo nya to bi ho nya e do lo ko ho alo collective responsibility collective identity no na na zo obiani ami ya marakao kuna di ko di na no view da o vi fofo view eu do no fon no yo vana via atia da tenya kia nya ngara ka nyese ba no mama togi marakuku majibanya ase akpaya bu manwi ajeshi demi be ye ovaro doboa maika amaga togi amaga vanya ye nya machichi anofma anonu ye no no nya machichi o do motora ka anonu ye kana jeshi demi be mayonya egbedalao mayonya tronwa denaga wo winye efiao maradia be de wodonao efiao nye konwaro wonanao afiko rona efiale la fuma ikenya globe togbi vanya abama chichi kenya tronwa ple egbedala be refa do mata yokwe kodo efiai la fuma ala banu ngonu ne dogbo omaraka ko ola ko bar do yiri mahana ale gokoli oba yo no funya o ma ayowa ko anya varo gokoli koma to gboba ama aku ga kamaro ba aga nyame ka oto anofie dogbo ma chichira ka ku ko yo ya globa agale maku ko gokoli ha ba wo mama no nyi ye ha atu ama ha oba yewu ama ha o na owi ka magbavo ye sro ba pe ba o ma ha obo wo ozu ama alagba ama ye ova ga dojiku no funya o ma nyajilao aro mi atogbo kle mi ma o mi atogbe o ka ehi ova tara ojia yoruba yo ashazo ko ozozo ma marobo ploga edongwe kle dongwe ye over to agava ji afi okerenu ya agava ke amamle o mi atogbi panya nte klo over ro fiara oba yona kwai ko aya na tevie afi ozo yona nkota papa tevie ato tevie yo ga kerenu sa ngava mara hatoto o maton na ma ko mi atogbi klo mi o maro to oji agbo ye faduma afi ma o o iho kple kpando kple dze kple santro kofi kple duwo makam le vodoma alove miatɔgbiwo wo kerenu gbɔna be afia mi le afia ke le mamea miatɔgbi esroa yi hã kple fofoviwo nyi miane wo hã wo gava kpe ɖe ŋu eye mɔzɔzɔ mo ko wobe woe tui ɖe dzodzeƒe nyi kple teƒe aɖewo wo to mafiwo hã ko ʋenya kple yo amehawo wozɔ ʋu wobe evia gbana according to Kumasa hã ye hã lead the advance party wo hã zɔmɔ ko ʋenya kplɔ ama geɖewo vɛ agbana ʋenyawo vie ke hi wo hã va woto teƒewo fũu eʋe ta atsiteti klikɔ la kple tɔwo mie si be wotui wova to kedzi hã keta
vuganzo mai ikenye zalu kofa tegbi ya yodi vanya vudo arado evia kpon manya bi ha fi mo chi oga barowe evia kanga mo na quota so ya acha fi ma ye wo yin hu da yetangu moji ye nto yo nyu review abi bi kpo ikenye string dada ote iwo we kwe yo varo afia mi ayo banglo ga afia yo ba da yetangu ya ma ye nglo afia ke yi magale ngo ye va nyen ko woto na dua be anglo ko nglo ga vazu to ko dua nami ko anglo adio yen totu evia oto yo teo ato yo stronyo to platomoko du moka tamo ngolo mako anglo ko yo we mate mi anglo ba ye nyanglo du tolo nenyo pa nyara ka kam asre fi o to huwa e o sre o si ba ye nyure banglo ranglo afi o ba tu enyura magba e ma kpulunu ya rova anglo awo amagba afi o ba enyura gbo e me enyura enlidua fi ha wodi ro yo duliala atoliala enyura ro afi mo kata afi o ba va anu ngonglo ro no tada maro no yo fi asre platomo ha maro asre ko gbona ko no gaba fi asre ha ya la ta fa ga kamanye do ba e ho panyao fi anyenya ro maganye nyeshio maro yong koma hadang fi asre maro ogbi ba panyao kuma gba yo va ho ta faro ya mi glogo riado ga ka ni ma je ma glonye ba gaya yi over panyanya me ka doklon plan avio que aremie si ba vanyawa o ma ba no nyi ko o ba anglo yo china ba da ngoche aro yo jia china yenye jia da ngoche ko hian ba ava do yen to evia ba na ba kweve evia da dagbani ba wa ba plus ba do yin over no va vie ko yo do yo nyi no vi Atalanta daba na vya kweve ko Atalanta yamagbo amashimaku togolo enyame ka kpere mu oyi o klomara nchi o kosa voy moji ya miesa afi nya togya gokoleto china tono china ya museli na o ba china za akorima ina na chazana mato nyeshi gaharo togbaji haro alaba nuke vazo ayo wana ma ogbo yo buta ma hubo do ye nto e viora o ma va ko ajavina yoko ye yo nyina vie va ko via kana ye du fiane kwa nei kofa yo nyina vina hore ye tapa ko ha o tema ka nu emia mo mi buwo yo la ba strina wa ma yifo nyama no nyo do lo bo na o da ma ra nyina ha tapa ko ka nyina ha la tapa ko ya na no bokbom ra ngwa ba lehe o nya kpara mun to na nyina na ka ka nu mo yijo ko ro ko ba ko fiarupa na ye ke abale ko mi bo mi aro fiafia o ma na o mi wa fifia bo mi o trono aro fiaru la ko nyenye mi o mi ro fia o la fo ma ro fia ko o no tavi pu ma lo nu na mi ajilao afi colonialist on va garama introduce a policy of indirect rule chikaba wo do ajeto afiare oji o la ro dagama da shem lo ngura yema ya fo pakla chonro no ko sora woshi ko la maji hu ha ahina miato mia fa gba nya lo ba chichim yo bo yo khoro fishi ma ya ye pressure ba la ojia afi ola ba wana no fiaro rom kam agbon ba na rofia government recognition ala ba government na are recognized by mama fi na ri colonial activities are omo yi kweva trozu gazetting ko iko maroto ikebe oluzina ya record keeping ko labo onye akai okto hamo ha ko discriminate me nyaro glome na omo gazeto ko hiklei manye na mo labo munano ko pie ko taflati ni na mi rofia ba sere gareya nyaro ma glomala ye ma kodama tan ma weba 1956 hafi mi vato afialado ko mai ha a cheje ha mi kwekpara jigala mi rofia 1956-57 oro tagbi honya
gake maro gbɔgblɔ me yewo research wɔm pɛ gake ye yewo menya be woɖo tɔgbi ƒe nye nyitɔ hafi wova kpe ɖe me nu fafa radio wo dometɔ ɖewo. Tɔgbi manji be mia de dzesi nenye be 1957 1956 yewo ɖo Torgbui Wenya amado biabia be ameki wo kɔ ɖo Torgbui Wenya. Oh, yenye mbona ikabe watenchi a trace up mafia okere pomanu be me yenye la pore me anya promise coffee baka wala fifia na modu fia ko kan nko anya promise coffee baka mu ga yoga na mu gaka watenchi a trace amai me nya po mai ma chu nyanko akoko woni nya tenchi akpo kama be me yenye Ignatius koshi ahiambu Sebu ba maro da Francis Aranu konko subone Ignatius koshi ahiambu Sebu ba to voza yando to mi Torgbui Wenya ma ala ba marabuko unla dio tenchi to shinu ya bi nko bi flefia mara no bia ba moduo aro to aleke wo adue mai ikabe unla dio rina adam na mi alabe mienya lekene miesena baso hel na le oru ofia amai mare komo woni abafia na leko amu no ye fika na pa ma wo ayiji le la ma nya ba maro le agbafia wo po 1956 ma le to ma wo aha ma kawe no tapa no kawe nya komo yiji dikafia ba akoto Ignatius koshi ahiabu sabo abatofo jan and odu abafia na le komo amo ho no tafa one papa fianyo no mia fofo nyanya mala fia fofo nya hala ma fio ba dojia gakema bu nya no gbo alabe konu ho wana na afia o la tohe mia Torgbui afia mia we ro ne mia atango che o do mia faji ma ko tu vi okla no fa okla no iko afia bu bo ro mia no ngo ro mia afia je va ro ne alaba iya ala tohe roro la tohe agba fia mi romela azo ha nka hu ponya mo nyama ya glogo ponya roro ha ala tohe iya hu ponya gaka pe ko o konu mo ne afia ro me mi la fia review popo ma wenya mi ava fia o shikaba o me ka dava o ba o kan o do yira mo no yo va do achijia pe Torgbui jipino e o ploga izogbe aro klo ifute mi amela fugon aro to shisharate ave anyi kono ni hanya mate no hango ama o mi ashi mo la manyera mo la yama research am so fiaro nya doi mo ka ton la fiera computer ya jela fi la yo ro gana na ma afi na okora tuji agbe ato kono mo la kom la onyi no ni mate ka tanglogo ko ha wororo mi aroro ba fa fiona ya alavo ikafia ba de sidame ba Torgbui Wenya velie kana wodua maso pakpla le kana wo abafia wo fia mamle wodu ikame kokon la gba kan kam atovo ye atovo na Torgbui srin roro na me afia bubu roro na me Torgbui srin roro ha ya atovo na abafia roro majibe na deje shi mu de cave to go banya ahunpanya ha mu de cave ikenya fufutoto le Torgbui Wenya rodo le Torgbui srin rodo alo afia bubu rodo ma toshi fufutoto le cave original ye mama globa ya Torgbui srin ya amala ba mano nya ho gloma adu tofo Wenya rodo ni ho private ni ho nya ahunpanya we nyojema no glom du tofo na zahu mako yi rena no gle pote na zahu lema kaka ma toche mi ava fi oro re vie ko ya ma toche o daga kwa han pepepe a fi nu a fi oklo yi jogbe klo tomo no nyi komo na o gava de ho na ga no komo no fi mo wu a fi ba ha orago aguta sogbo ho le yi ha ko nyemi nyina gaka nyamate gagagara ma da nushanu mono chito kono ba hamira go so fie dua ka kono ho ga wana mi katamo ka ya mi poga e mi fo dua fo fure mi an po mi ba oro mi fie
mi to dzogba gwa ha do fofore mi PPP o katamo na mi ha do gbodo nya Tobi mara ko apate problem mi la benya tobi Wenya velia ikenye Ignatius koshi seboba anyavu evio la shi ke viaro noni vavali ofufu anye efia ikena wo adwa ye fikenye pa jirupa evio la shi viaro ira maufa nyama dogoro ka meli mahala Canada Vancouver va matun woni va tsofia poto gloni va ma horo fofo o do motora ka oviema via ma vola na fofa ma fia fanya fa ma fifila le kan konye afui l'Africa anglonga na gbo asia tongu na toko yokonu toko vanya fa ma afina ro fia mi na no bia do mala ko afarali yo akhaji na gbona to do ma mi akpaje Torgbui dalaza ka tu asa viararo da kanya ya wo yin la fa ma fifila na ban vanya fa ma ko woli arola takradi ha kokwi Tobi Wenya velia afia no ro ko ha azu fia na do kata wala ro nglo gan o la ro we o azu nglo fia ka kek bie kore ma khla Wenya o to po fie avia ola ma khla o no ho fi mo kata yo fia ro pa we so flower we ma ava koma akama avia fo zo de daliko fo afi fo avala vi vota vala viga kata fi we Torgbui angloga na ikoji plata fo lakla fi mo kata yo jiru fo we ike Tobi fe ga ka ha bez angloga to hodoma ike fe fiambe Tobi Wenya pa jirupa go beyond the 36 states of Anglong na me ada hodo mo ha tabi fo na fi feel anyage ovi okpoge gbalon la mi o mi ashifun voluminous books o hunle nyage ovi o novinya viara ka restaurant for mama ha magbogbon ba dali ko fan dali wa nyage moto aboji to afifo Torgbui aboji nyage moto yan fo nyame Torgbui ashabo la afifo ganyapo ya fo nyame novio fiarufo Torgbui akato la afifo wa nyame vanyi do kuna fietu wanyame afifa akate ya vajigla potime togamatu potime ko kata wanyawe klabu bokam akpa Tobi be amanako vieto na nyapa nyasalawa ya ikwe ma da kpada ngubri okan ma kora unchi nami atro magba fakbaraka lo fashike bla nyima amo do re tefefun na be o me Baroku biabia majiba madu sorry Tobi aqua du ton à la plaie du to na à la plaie yeah no biabia bien ba Torgbui Wenya fa velia fa ko fa yide fia do maka tamenya du maga je jin kojo afodogu yeni no atafa dowom no fia do maga tam ino fia do maga tam now le afa akpada kalo fa shiki bla shiki voto 1995 e Torgbui Wenya velia iko fa 1980 ahun maga pe o jagba awuduru re share de be yogado Torgbui Wenya atonlia ko meeting show da ofa ni adu matakwe no to na fia do manga talaro no nye o no ni hafi enyi to mi yire San City ya no vira ka yo to kafia ho choka fia ha ogbo ya ya ba yo hun Torgbui hun zotma tie po kla mabubu kan adrakworo ha aga nyesele ya Torgbui ofa nya glory ko blodari aro lagbangado me enye ba aga novia enya ajashimadi nya adala jambo fa vi nya tando
nɔvia ke nye tsamla mía mama mía tɔgbi gemedzra nɔ srɔ̃e nye keglaƒe nye mía tɔgbi kugbɔkagbe ƒe vi gemedzra yo tse nyɔnu ye nye keglaƒe ta keglaƒea nye alɔƒawoe eva ɖe tã ɖo ŋutsu mía adela dzavoe ta keglaƒea ye dzi adzashimadi ne adela dzavoe edzi aga ne adela dzavoe edzi tsamla ne adela dzavoe wɔwoe nye tsamawo aga wɔwoe nye gavawo adzashimadia wɔwoe nye dzɔviawo nenema yi yie ma na ofia ga nye se be le aga ye ma tɔgbi gblɔ be le nane dzɔ tso ame wobe ko na ye wobe ko nɔ ƒui dzeduɔ ko nɔ ƒui ke nya gɔkɔli ƒe dzidzimevi ye eʋu ko eyiri me ye dogbo ƒe ametsitsi aɖe ku ko wokɔ va loli agae ya ga dzoa alo ya ga shia tɔgbi gblɔ be yo se be kpakple kli fio aga va dze ya yɔ gama la yo shi tso ŋɔtsi eva do ɖe gave dzi le afi ke ya gɔkɔli se ŋkɔ be agashi va do ɖe gave dzia edo yo srafowo ɖoɖo yome yo shi tso afi ma va do ɖe bomigo yo tso bomigo eva do ɖe keseve ne to ada junction fi ma enye agatoƒe gavawo tɔgbi aga fi moto magblɔ be tɔgbitɔgbie gbalẽ ɖo woli le alo tɔgbi ok tɔgbi dzidzi tapi kuma mía tɔgbi aga ni koe history ro ŋutinya ro ko nɔ ta dam vie maro mía mama keglaƒe eɖe srɔ̃ ɖe yirɔ ko mi bu va na gome gake maro hã gagbɔgblɔ be eɖi eɖe adala dzavo ebe maro be yi ke dzi adala dzavo ya kɔ ema ye mi ga researchawo be mía akpɔ be ke nye nyateƒe hã ta me nɔvi nya gblɔ hã ye hã wo gblɔ nɛ gake maro be ye dzi memawo hã adala dzavo ya mi si ami tsamla alawo gbe anagba woyɔ ga ɖe hã hafi tsamla be ye dzi detɔe kplɔ mada kple agagbeshi gagbeshi ma eye mía tɔgbiwo agɔglɔmɔ agɔtenu wova do tso tsamlawo viwo ye mɔme yɔ be tsali kple tsaria kple ɖala kɔ woto tsamemɔ wo dometɔ ɖewo gava aŋlɔ gã wo yina wotɔ gã wo tɔria gaxɔwo da ɖe ɖokui gbɔ ƒe nya Probably, Maroko, Major le akpa vevie elabe it is of much concern to the listeners. Which be your dejeshi be le efe megbetrɔtrɔma ame geɖewo eteƒe fiadomega yi ke ɖeka nye dumega dzedzi fɔdo ago. Nu kawoe nye ŋlɔɖiwo ke egali nke miakpɔ de tɔgbi ƒe nya de second ƒe agbenɔyi le eƒe agbenɔyiwo me. Nyagblɔ be yi hã ewo tɔshinua fifia ɖuɖɔ ke va zu nane be ne nye be alɔme mele asi o sugbɔ wo hã wo influence amewo me exɔ ga enya gã le togbɔ be dɔ ya wɔm kpem ko wole ƒomea ƒoƒu ehlɔ̃ hã ƒoƒu wònye tatɔ ne hlɔ̃ hã alebe ne woyina hogbezã aɖewo hã wo kple mía tɔgbi adela dza wo yina míesi be aɖe yiɔ woɖui woko nya ɖe apaka me ezɔ apaka me wozɔ fie be aŋlɔ wobe yewodo go afia ɖe yewo katã yewozɔ yi paka dzi ko mía tɔgbi adela dza tsi megbe vie ko woyi hã ye tɔgbi ʋenyawo kple yewo eŋumewo wova do ŋgɔ heyi ke woyia etsi yewomlima abe ale wòdo dzo ne dua ye amewo ɖe nana ko wotsi amlima ma kple yewo dzo shikpa yi ke nye yewo zia ko wo mo hã do kpɔ hafi emegbe evli míata ne xlẽ dzagbenɔ kɔmiti ma yi hã evli ŋutɔ be yewo tɔgbiwo nye ame yiwo ke kplɔ dua ta yewo nye dutɔ kple tɔmo gake wònye ame yiwo le ta de ne dua wo tɔ dzim kɔ menye ɖewo ne mɔe gobi nenem o ya gblɔm le be ne mi be míaɖo fia kɔ ko be míwo trɔnu míwo fia ɖewo le mienye mele be miaɖo fia o kple tɔmo fia ɖo la megaɖo afia evɔ ʋa fia wodo tso mía me fũu kɔ mahase nuwo gɔme na wo ta yewo nu le ƒɔ
yo ram anya me ka ha mi fo ma fofu e ho gbaza ji ha a chi yo mlima e zagbagba ba ya statement ba ya we nye doto awo mo ha afi ka opposition no domia who ma ava de doviara are ha afi ba ma ofa ko no ho la ma kla no no ma shi ha ona na ma na no na ro na te we na du ko pie ko ma se mo wo nya ma nya o mo blog aka bu boro ha ga no nyi no vinya na blog nya Torgbui Wenya Valia awonu gere na ngodu abaduko le balado ma ajra gare jora awo mafia ahoma ma vai keru na awo mafia la ngloji ikenya jovia o kla batao lo fa fia ruma Torgbui Wenya Valia nya ma settle dispute ma is this on record On which record? le record jiba Torgbui Wenya Valia le jovia o kla batao fa vivlia do rodomi le wo fa fia ru ta magbona le jabana committee le 26 magbona he 26 June 1969 near the Commissioner of Inquiry into the affairs of Anglo traditional area enye page 26 appendix A barako balalinye Mayo va testify le committee committee a Torgbui Wenya fa encore la fma Commission of Inquiries 26 June 1969 le page 26 appendix A appendix A Marco Torgbui Wenya II Angloga yo Torgbui Wenya II Angloga avo toto makonye Hogba Chocho 1978 Tanyanya list of witness appendix A list of witnesses Anglo Affairs Committee of Inquiry Keta Tanyanya report of the Committee of Inquiry into the affairs of the Anglo traditional progenitor of the Napa clan of Anglo. Not much is remembered about Wenya's early history except that he became the head of the Dogbo community comprising the future Anglo, Bear, Agu, etc. At this time, all the various communities to be later known as the Ever lived at Noche under the overall authority of the Noche king. When later the communities at the Noche decided to migrate to escape the tyranny of King Agopoli, they broke into 3 divisions. Wenya, assisted by his nephew, the future Fia Sri I, led the southern division, which included the Dubu. This division comprised people who splitted off group by group to found virtually all the towns and settlements in the southern third of present-day Everland. Wenya's own party hit the Ever coast at Atiteti and then traveled east by canoe to the site of Keta, where it founded that town. Going west again, overland, Torgbui and Way were founded. By now, Wenya had grown weak and feeble and had to be carried in a hammock. At one point, he decided he would go no further, that his bones had become stricken. Manglo, which gave the name Anglo to the settlement that was founded there. The name came to be applied to all the 36 settlements founded by Wenya, his sons and nephew around Keta Lagoon and on the island within. Alright. That is 1978. Page 22 again. You can go to 1978. Page 32. 22. Gahla 22. Yenya kama page 22. 22. Mandalini. Page 22. Lafa clan is the premier clan of all the 15 clans of Anglo. It has more population than any of the other clans and has more land and property than any other clan in Anglo land.
It is well organized and it is extremely group conscious to the extent that in 1957, the leading members of the clan got together and installed Torgbui Wenya II as the top of Anglo. Thank you. So that's Hubachuchu. Our Hubachuchu drummer, Torgbui Wenya II, Anoni on the 19th December 1957. Torgbui Akolu II, near Apadada, ne Anglo, Maima. Right. Yes. Yo, another one. But Torgbui Wenya do mi la fawa gbadura to ko nyanya Torgbui Wenya maru afia. Kaka. Aro yo jiji ma vi mo do afia. Ko anyanya kete remiaji. Mi hoji. Mi la fawo, mladao, toviao, uji alaka gbegbeje. Avo gbotaro ko masama ntokan. Anglo gbalare le efe akpe eve. Atome. L'offre attend. Akpe eve atom 2005. Okay. Ame. Na mi Anglo duo. Arove tukon. Gbalale ni. The migration saga of the Anglo Eves of Ghana by Agbotaru Akumasa. Anglo chapter 4. Marakuno na hinani. Both continued to nurse hatred against each other. One day during a session at Noche, quarters of the kingdom, a dispute arose between the Bo elder Aga and the Noche elder Kosui. The dispute spread like wildfire and it became free for all five. During the confusion, Guys, page 38. Page 38, page 38. Page 38. Amaga Wenya was assisted in the exodus by the following elders: Sri, Clay, Dodi, Fuga, Adogolo, Atogolo, Adelaja, Adejanaki, Achu, Chui, Che Gbege, Do Puno, Do Sechi, Blanacoli, Ahafia, and Charlie. The Abolos. Now, 50 day. You can hear the migration saga. The migration saga. Madam Kude. Napo Balaya Agbotaru Akumasa. Afi Avale, a Yavalaya G. A Kakumashi Demina. La Pohon, Angon, Jutao, Aroan Duo. Blombe, Wanyamania Fie. A voyant Tom Le Banamaba, do Boos and Davania, and the Notches and Agokoli. No matter and the Mare, they come a marry Nukonia. Manu Nola, you talk about Balaya. You cho must see, but a cavale, Fafaridu. But Blombe Anglo, he came your to be Vanya, being more. I go to look Massa Gavala Fafari. But a flash domina of a duco. Over scribes. Agbolo Fafaridu. I stand to be corrected. But Anglo, many of your phone will be a young color. A duogio. Tanula way. Unliber a Bangonia. The flash domina of a duco. Le Anglo Botabla of Dabari. No Lankura Botarok Masangui. Okay. A chamber, Magona, a cham. Malafia Gaunu. Ta a tunatafana of a duco. Cacafi of Alafia Gon Kufudu. Lafia Gon. A drop. Yatafa. Maridraw. Vavasa say, Yatreka Jubilee Radio, Miawela, Yatafa, Jimmy Heller, Torgbui the substantive. My baby, a Jama Akuramchi. Torgbui much when I come here, Manami, but they told me I saw her can me and Yayo Samfia. Jacka, I think I hear that my apple Torgbui Agota.
lenya nye ngo se chinwa amane ko pomuna yo fiadzo benya gba fiadzo benyo kata na Oh, mangoro ba. awo mo du ko a ye mbe dombe ya kota enu aba gbe do mi lena ya fa sonde de ya fa ku owo e bi agere go ma we ko ko wo ala ba ma na kota na ni ya ta shia aisha na zogbe le do be mu kata ya ta ko di ala ba lo wo daria wono na na mo to ba ma na za shia to azagato shia go ye mi ke ke o ke to do shia agato nge be onururu ma be ko to dana ya ta ne ma ngora ba ma be banyanya lita ma shia be de ma banya shia lita kula ashia mtoto domo ashia tamanya lita takali jamata na shia shia nyenye lita No, leader, chief. ya kana mambe Torgbui Wenya nyenye lita no shia bana mama toy mama make niano kia Martin PMK. Encore ego. Amafo. Ya Troy Magba. Ya Troy Magba mi aro mi afo kumasa fa ya bia nyagbo bloro. Mi gbo blon ware e fiare amonu no lai, edu onu no lai. Na gbo blon ba nu no la ma wo katanye fi o mi sagoma. Even the upper one my chief of this and that, chief of this and that. In was a word mo ko ha fia ko nye na tafa ma ha. To bo mo nye traditional ruler wa ha was a word man wa ha. Na na ma ke no ba maranya manu no la ha. Yeah, o do motoro nye fia. Man boron vovovo ba ale fia ru za goma. Ya Torgbui o boy. Ma ho nya magan adala gan. Ye tron wa gan. Ye magble be nya Torgbui mo wo do mo ha atama dore ka mo wona o nya tronu nya dalao nya magan nya gbada mama o ke nya fiao na ve khala agban la gare mama tata on 1978 over page 40 something around 40 41 yiko poge nala na ma ko zola Yoruba o de ayo nya ma gloma ta flat nya Torgbui adala za vere make o konwara ne yin amonye nu ya ofo onya zoshikpa mai kwenye yo musa enye yo jia nye seba maraka o konwara afiara adala azavwe ngore amo boy yo justify azashi mario fiaruru oglonwa nya Torgbui gamadreveri nyama mi yekwe takpie ko fia ho kata no nyeta ma wiye ro fia ma yedu han ro fia ma anu hi na wo na ma hawo na gbe na dawo mu do wo wum na je nururu no ye wo la kha ma mu wo baro ye na hono na dog barao rawota ye na rorangu no anu mo club bo kan ya mo poga da je sheba ha wo ma ha wenye yo nu nola yo toga ba wo nu nola na ta fiare fiaruare subo do vosa una sara donu amawe boga da je ma wo ata ro fiamo aka mo na da je ba wenye yo nu nola wenye yo kwa fia na na menye fiaruwe ma manye ro ba na mo fiara ngu aro glo nyara kara ngu manye fia mana na me ama ha mi o magba nya ma la fia nya wole ro Torgbui Sreha vajigla potio viwo aro jijima viwo woro Torgbui Sreha ngocheta afimi ba ruma ngoloma ye fofonya to gleona bukaka yema mala sego ha yamonya mo bana fia harugo manye fia no mo fiara nwo na razo boku manye fia ka fia ho mi ro odo tan hu afi ba dore agba ma afimi o zo gbere mama re make fia ro ya zo gba ko boda do he wo na do subo do mo maglofia ye do po da zeshie ba wo ze ba yo onye yo nu nola mama we o kwenye fia o do gbara do ta o da do no o ji anu ruru ara o kore no ye na du ko ho faro
wo dzagba tsia numawo nu exɔna no wo kplɔ mɔwo tsɔ teƒe ya teƒe ne le kpɔɖeŋu me ne ʋe nya míetso ko ne menye fia abe efia wònye ne mío ezi le si ne ɖe meganye fia dɔmɔwo wò kplɔ mɔwo tso hogbe ʋuu va do ɖe aŋlɔ ma wo ate ŋu akɔe ɖo fia nu ka wo ya mo wɔna hafi worɔ fia wo menye aʋa ko wo dena hafi worɔ fia amewo ɖe gake vɔ fia wònye gɔmedzedze me kɔ me wonye fiawo kɔ wɔe ma mi gblɔ. Regent, Amy, because all over my text messages, people are asking, but Regent primarily, what's the deal? We copper Fiero Ojamara Danaribono, a Fiamma for Dom, Vaserico Rufia, ye. Kumama, any regent, make any Fiadumagatala. Nenyagoro Torgbui Wenya King Manye remie dogo aba wano tona aro kwano tona dashire yo regent nyenye jio ko ya yen tokwe yeremia togbira ka gbo ba no wa yala ko numo yeji ka kami baro numoro na ba mi o mi hwe damana na ma Torgbui nenya ba o la le ka je si de ba Torgbui Wenya aton le ai kana romo la wi fia if Jurupa go beyond the 36 states. Yes. Have you called Philadelphia? Ellen Yamana Georgia to Fifiare. You will global New Hampshire. The Shideo Yamiwo, Yamanya do board Daniel or Labonia feel. Rokovaz over social media, Lia, Emia Roko, and Numa Dara, Dutopo. Young Chenya wrote Toro, Evaramala, Fafa Radio. Sun City. Koya, Yamira. Okay. Gakamiano Vihola. A people would Motorola Miadomi, a click of the Motorola Miadomi. Yen Toma da flower of Wemerkla, Ava Comavero, research woman now, Yaba, Yengona, a Fiaruga, a Daliko Fan Toma, the Yayi to be Daleku, Yawela Bubu, the Ho. Yarukunya Maramano, Gaka, none one ton, Omila, none go imco. Mamoka Tamio Klanakanka, Odomato, Mahola, Santo Coffee, or Chicago. Yeah, Mamo, and I know like Yoshi, Lanya Yamano. I never me as Goma, but saw here on a you don't need approval from our mafia, allo, Avadada, Hafiarufia. Nanyeba one in yet do to a Fiaron Duma, Kaka Klein and a mamon at the Bubu. Bare, ye Fiaroge. Coca, then a caclamo. Approval, Nima, or more like Fifia, Maname, no, me at town. Kaka, Fifia, also nano. Ko wanye kuhena maro gakami sagomba azu afiaro ruade wo azraro no dozomta omojibo yo a webe na muchiba fanava nyese mogoma akamula bo okwedo plam atia ma o jigaro laba mi ato ha o mi la fia na dokova ze ma ba rovo vom ba mi o te fo khom abo do he na wo yonko tsona na ma na manye fia na dogbo adonu no la na dogbo ye wo klo nkomo la bo no nwe na globe en lora fia ko enya nkola do nwa nkomo to ge mi ala ni na mo e kama wonu mo te nkoma to ge ni mi wonu him ya to ge ronya iko mi bo mi adara yonko adabubo Torgbui amado bia so here over all this while ya ma kwekle ye ho gbazan ka 2018 or Mova researcher at the Fimo Nya Torgbui for the Pova view, a photo, a big bamo, le miawo, ye mia toshon, wayin gogba, or nye Viezo Viezoro, a balo blena, tourist attraction platomo, Manglong Balaton, Mako, copy Vierahana, Avada, the Fifia Fimaga, a womba no dung gogba. Alaba, Mia Coba, Hanjim, a gawonu. Meu fiaro po no mukaton lama agawa nuta emi kobo haji emi de afo ajini de fiare mamara ke woni na mikata mi fufura ngure mikata mi akpo na mi awe odangogba na mi tami laja ama ala mi afa agenda ma Magagere nyanya salaoji 0247627699 close wa biabiara olia wa bia alaba ndodo na ka secretary la afia goji secretary oba chopiara no show na manyu nyata fo nya bela fa garo ma ba ya
egbemawoe le tomene la kple dua be ameawo ƒe due. Egba yo bia ma have opportunity kple dzigbɔɖi ma de nane mene. Ala kple du ma le afi ma mia tɔgbi ʋenya ƒe viwoe foe tsatsu adzayi. Nyitsɔ mie yi ɖe Sun City a menye nye gɔ̃ hã yo dua o. Professor tɔgbi damadzi yo teƒe me egba hã be ga yoe. Afi ʋenya ƒe viwo zɔ. Anyigba ma le afi ma ʋenya lãƒawo ƒe anyigba. Nu ma ta o hiã be lãƒawoe na anyigba eduawo tu sukue. Lãƒawo yi ke nye mio tɔgbia kɔ yi ke le lakpla miawo ɖeka si koe ƒome ameɖiƒe le mele xɔ ɖeke tsi le lakpla mele ameawo si o. Lãƒawo ƒe due ƒe anyigba. Afi ma ebe dzi be ma gblɔ nya geɖe o. Afia wo mɔ dzi. Ehlɔ̃ lia wonya ŋlɔ hɔ̃ pe gake afia wo mɔ dzi. Ewo ya ʋala dzi ta nya fu meli o. Ne mi ro gblɔ ƒe ko mi gblɔ ge lo. Eye me be ma ɖe nya ɖe le tome. Fofo nye kumasa egblɔ nya ɖe alo be nya ɖe gblɔ ga dzi ho vie. Ko medo ʋegba ɖe. Ko ʋegbe ma me dzi be ma ɖi le tɔ me. Be ƒodo. Nyateƒo nye be ne va ɖo teƒe aɖoa miaƒe dzi yina dzi. Kaka wo be nunya sebio evi ma nye nu koe bo nu ka o. Ne dzagowo bli ne me seni. Dzinyala o nye. Ta enya ma me ɖi le tome lo. No si akpe. Akpe mia ayi ɖe emi secretary. Mia ta On doit. Il y a ben ici le bloc au ronya buchawe blona. La kema zoba gbanto to bi kuma sa nya na ro to mo de bo ni han. Wo do gba la problem. Nya dada na fa wo nya ko do gbe ko nya grama dada vitu. La ba dada vi fofo vi ko ha zero wo. Ko mo na no nya ko mo la buta. Ya ma glebo ya nya wochi a na ni kata mareka magaye. Ya vala ja fiareke aga nya reke blogo. Ken o do gbe mi la fa wo nya tere nya dada vi o ko mi arozo dada vitu long chi ma te ma na no ni kata nya ma mareka ma bube maka bube nya ma ye no vio ma pe e mo ga nu fo ga ba avana zo koklo ni po nu mo na dada ava ma gali fifio susu ma va o weli le kemia o afi ma nya ama gogbe yi na va na po mi fo zo fo kata su zapata o le do no ina fia wulitin but doge na la le kemia o mo na garo ko mi va no ni jibe efia position ke le shi efia nu ke le shi efia ne va fike no da pe kali anya mo ma hian le kemia fi do na ngoje mi va va mi o susu mi ba mi adangle le kemia o fi adore na va nu kemia o fi na anya nu zajina mi o de suku de university do ma ligne po o le ka wo ge mi ala ye togbi akwa togbi agoda ye to ni ba abadada emi ko nya ine maro ve osikpi togbi vonya osikpi maro yi fogala kokoto shi so pople yi oran ye te ba no ve khonyama no agbe le ko pe fi ba no akwe afia ba so dada vi lon ma ba nyama mele de dugbo kele fi o go fi mi o nya ga dugbo kan du va sesede mi ro wochi woche na nyaro kunya ba wochi woche mara kama ga yigo dada vi ma na zagom so fi ya gbalo akpe prof Mi va pas me. Le mia vio le mia jila mi o fia o ba o. Mara kama ga ro zakona vio. Mia no viera kpable fonu kple botaro kpable fonu kple vevesese. Mia wo mi va kple dro. Aka nya teƒe matro o me kore mi le no. Ebe shi ko ve ko ve mia glo me chi na o ve ko ve. Mia to nye dzo shi kpe kpla va de chi. Me ko jia ro nche va yeho. Na me nye shi ke o chi jia o ko tu ngo che ve o mo glo ni. Fiaru fa nu na wo yo nkwe no ma mu. Vanya enye amaga ko fiaga na dogbo ye kplo mi dogbo kplo hogbe kplo la gbogbo ro to ngo che va nglo me ye o va nglo ra nglo ye o to nko na do ba me nya nglo aro anglo ta nko ma o yikwela vanya mara kama glo ba vanya awo ma fia fa nko hoga shio aro pa da fa nko hoga shio ba da kpotu ya mi ri ekpo afia mo ba vam ta ya ema mia wulo ma fia kanya baba ma fia ro wulo ma fia nye title ma vlim pleo do he mia togbi o yo bubu ko mi bo mia dan ala bo no historical records o
onye historical fact but do ha owehi ye khei hin owehi ta un koma ko mie da da mangulo ta aduma viu no rajiri maraka ma dron kla marako ale mia ngo ina va duoma duoma viu hana kpo do wa kpo su ko da akpo ngo ya o ko mi kata mi adolo so gbere duoma klo o ze fia to za gauto gao nya mao apa Torgbui bala nye nya to ge string baro he vai nya to ge string ko ya ba make nye fia ha ro mu ba fia anya amekele adware umare aroma to no vale magbena the chief is a leader of a family, a group of people or a community or a state nana mai pagi ha ko fiangema matura fimago nanya be wulala ike nanya be na lan kuda gban ike ne avadada ne anglo o adaje shibe langlo ma yomo aduna kingo ado queen yomo ado new yemi le gban ike ne lofa clan ihanglo o je sidame be king dari kofa afifa tagiefa saviefa central coffee na hawa ya bofi anyako angloga atagbi koji awe akpadu bo makam tana mama na fiarura mama onwa o ma to monwa o tan ala pleto o tan you a king Tobi bar kuku je bante mara mian kosem ika manye rohim chinyare ye wonya mese Torgbui Wenya pa akpaji alo